ali se iskreno nadam da neće biti vaše reklame. Reklamne poruke. Ovdje sam brisala suhom krpom, a ovdje Pronto klasikom. Suhom krpom možete pobrisati prašinu, dok brišući Pronto klasikom istovremeno čistite te ističete ljepotu svog namještaja. Pronto, da ne čistite polovično. A postoji i praktični način sprečavanja nakupljanja prašine na modernim površinama. Pronto antipolvere s novom formulom. Antistatičan, dugotrajan. Ponovo sa vama konoba Gusar. Vrhunska dalmatinska i internacionalna jela spremaju samo za vas majstori kulinarstva sa otoka Hvara, Brača i iz Splita. Zabavljaju vas trio gušti iz Splita i trubaduri iz Dubrovnika. Konoba Gusar, rezervacije putem telefona 655589. Ćao, cure! Da bi zdravi i lijepi bili, pijte domaće mlijeko Lili. Predstavljamo boju za kosu Subrina Saten sa najnovijim sastojkom kreatinom koji kosu aktivno njeguje i daje joj intenzivnu i postojanu boju. Fuj, kako smrdi! Brzo, brzo! Nema ga! O ne! Šta se događa, duša? Nema ga! Nema ga! Čega nema? Nema mikrospreja. Prazan je. Ne zaboravi. Zamijeni punjenje. Glade mikrosprej. Glade, dobrodošlica mirisnog doma. Of the United States. Evo sad, gospodine Lijanoviću, izvolite, naravno. Kad je pala ruka, reklamne poruke. Nedjeljom ujutro prvo ustanem ja. Zatim onaj dosadni, moj mlađi brat. Za njim tata, a sve to pospremi moja mama. I tako više puta na dan. Proizvodi Unita, provjereno bez svinjetine. Green-Ton Team, tim koji daje kvalitet bez kompromisa. Predstavljamo boju za kosu Subrina Saten sa najnovijim aktivnim sastojkom kreatinom koji unutarnjom izgradnjom proteina kosu aktivno njeguje i daje joj intenzivnu i postojanu boju. Znamo koliko vrijedi vaše vrijeme. Zato ste nam vi uvijek na prvom mjestu. Balkan Investment Banka. Mjesto gdje je vaš posao najvažniji. The sun, it's for everyone. I feel the sky is on mine. New days fly away across the universe. See you there. Sezona blagdana donosi u vaše domove jedan poseban dan. Dani snova.
Kroz ovaj spektakularni show program sa bogatim fondom nagrada možda će baš vaša obitelj dobiti šansu da osvoji 100.000 konvertibilnih maraka. Dio ovog atraktivnog programa bit će samo 2 porodice, a jedna će biti pobjednik i osvojiti sve što izabere u tom danu iz snova. Ako ste spremni na izazov, pozovite jedan od naznačenih brojeva i prijavite svoju ili neku vama dragu obitelj. Možda će taj dan biti vaš dan iz snova. Istini za volju, gospodine Janoviću,